Tribunal Constitucional hinallataq Colegio de Abogados Arequipapim yuyarikusqaku hukilla wañukusqantaña magistrado hinallataq Hipaumalliq Centro de Estudios Constitucionales TC Wasipi Paimi Carlos Ramos Núñez kay yuyaritama ruwasqaku Arequipa sulkasuyupi kaypim tarikusqallakutaq judiciales académicas hinallataq yawar ayllunku runakuna. Kay ancha riqsikuy yuyariypim video ukuntakama TC Umalliq Marianela Ledesma Narváez hinallataq magistradukuna Augusto Ferrero Costa hinallataq Manuel Miranda Canales tarikusqaku paykunam rimariykamusqaku Dr. Ramos Núñez historiador jurista hinallataq allin runa kasqanta yuyarispanku. Kay hatun riqsikuy raymi chay punchawpim tarikusqallakutaq achka umalliqkuna hinallataq ancha riqsikuy rimayta chayariykachisq warmi churin Daniela Ramos Rojas.